I moj sljedeći gost je super tata, točnije tata od formata, Miljenko Hajdarević. Dobrodošli, Miljenko. Izvolite, sjednite. Jeste čuli što su pričali gosti prije vas? Pa da, slušao sam i malo mi je neugodno radi naslova teme, super tata. A vi niste superheroj svojem djetetu, imate? Pa imam kćerku. Dobro, stara je koliko? Stara je, evo, za nekih 18 sati će biti 10 mjeseci. 10 mjeseci, to nam je danas najmlađe dijete u ekipi. Ime djevojčice? Ime djevojčice je Laura. O, lijepa, ajme, lijepa Laura. Zašto mislite da niste super tata? Pa mislim da mi to tek ona može reći jedanput kad ona bude punoljetna ili čak kad ona osnoje svoju obitelj. Pa kad mi onda veli, stari moj, ti si bio super tata, onda okej. Dobro, ali vjerujem da se vi trudite biti super tata, jer da ne mislite da činite dobro, ne biste radili sve što radite. Imate blog, tata od formata, jer i tako? I vi ste još prešli u razinu iščitavanja literature i savjeta, vi ste već u toj fazi da možete dijeliti savjete. Što nam nudite? Ljudi vam pišu, pretpostavljam isto. Radi se o tome da, ko većina roditelja danas, pošto imamo laptope, imamo pristup internetu, onda kad se i pripremamo, obično odemo, Pripremate se za što? Pripremamo se kak je biti tata. Ili mama, ili što već. Jeste li vi tata ili mama? Što već? Vidite, to je jako upitno. Razvili smo jednu novu teoriju da sam ja mamohrani otac. Sjajno. Mamohrani otac zato jer supruga je morala ići raditi kad je mala navršila 6 mjeseci. I ona zarađuje, a ja sam ostao doma na porodiljnom i sad ja sam preuzeo svu ulogu. Nisam samohrani otac, ali skoro ko da jesam, ali ona zarađuje. Sjajno. Je li vam to bilo onda opterećenje ili ste uživali u toj ulozi? Pa svi koji su roditelji znaju da nekad zna biti opterećenje. Svi koji su majke isto znaju koliko je to teško. Ja sam rekao roditelj, znači neutralno. Ja mislim da koliko god zna biti teško ili naporno, recimo ova noć je isto bila naporna, imali smo jednu fazu od 1 do 3 kad je ona odlučila plesati, a ne spavati. Koliko god je naporno, ali onda kad je onda uzmem k sebi na krevet, da ju uspavam, jer to je onda super da se ona može meni uvaliti, i onda kad ju vidim da u noći se ona smiješi, da radi skoro geste koja će se na glas nasmijati, onda srce mi se rastali i onda mi apsolutno nije problem niti premotati 5 puta za redom kad ju okupam, pa ju obučem, stavim pelenu, film namažem guzu, pa ona napuni pelenu, pa onda skidaj, pa opet peri guzu, pa opet oblači. Ajme, s kojim mi to smješkom sve govorite. Ali vi ste... Sad kad vas slušam, iako ste tata, vi radite tipične greške svake dobre majke. Dakle, dijete ste dovukli sebi u krevet, jel? Pa slušao sam... Mislim, supruga isto spava s vama ili... Ne, suprugu smo preselili. Ajme, klasična priča! Klasična priča! Na početku kad se mala tek rodila, kad je došla doma, naravno kad je supruga bila doma, ja sam radio, prva 2-3 tjedna su bila koma za mene. Dobro. To je bilo ono stalno škivanje, aha, diše, sad se nakašala, sad se okrenula, i onda kad je došlo jutro, kad sam ja morao ići na posao, bio sam ko zombi. Da. I onda sam se ja odselio u dnevnu sobu. A sad kad ona radi, još sprema ispit specijalistički, sad je ona u dnevnoj sobi... Za super mamu ispit ili? Nažalost ne za super mamu, nego da bude specijalistica opće medicine. Krasno. Dakle, vi imate doktoricu u kući i kad imate nekih problema, onda znate kamo ćete pokucati. Na blogu imate i sat, jel? Štopericu koja vrti što? Pa mislim da, ako se dobro sjećam, mislim da piše iznad koliko sam vremena otac ili tata. Do ovog trenutka to imate precizne podatke. Nemam sad laptop ispred sebe da bi rekao sekundu, ali znači to je 9 mjeseci, 4 tjedna, 3 dana i koliko, nekih 16 sati, tako nešto. Evo, Aco, ajme, kako ti raznježeno gledaš. Samo tako izgledam. To zato jer je mama. Da. Aco, evo, čuo si ovu priču, rekao si da si sretan što ponekad ipak možeš otići od kuće i realizirati se kao cjelovita osoba. Miljenko je mamohrani roditelj, jel? Da. Pa s obzirom da sam ja sa studenticom, onda ipak nije bilo dvojbe ko ima veća primanja, tako da sam ja i ostao raditi, a ona je ostala kući, ali vjerojatno da je obratna situacija, da sam ja student, onda bih ja bio kući. Recite mi, Miljenko, vi na svom blogu imate
imati na neki način, možemo reći, recenzije knjiga. Puno ste literature pročitali. Onda upućujete putnike i namjernike. Baš smo prije razgovarali o tome koliko smo se pripremali ili čitali prije samog dolaska djeteta na svijet. Ja sam u biti čitao vrlo malo. Zbog toga jer majka je liječnica i ona apsolutno ima sve to u malom prstu, čak i previše. Recimo kad je mala par put za redom povraćala, ona je već rekla dijagnozu, ja sam išao pogledati koja je to dijagnoza i vidio sam operativni zahvat. Ja sam imao sreću da imam sestru koja je puno mlađa od mene. Pa onda kad sam ja već bio malo veći osnovnoškolac, ona se rodila, pa sam već onda ja prematao nju, mazao guzu, pomagao kod kupanja, kod čuvanja. I to još one stare pelene, fine platnene, ne ove nove pampersice. I to mi je jedno super iskustvo. I puno sam slušao recimo prijatelji, cijela ta sad generacija, tu smo negdje oko plus minus 30 godina, svi imamo sad prvo dijete ili drugo dijete i svi imaju milijun savjeta. Onda sam slušao ko spužva. Aha, i? Uspjeli ste filtrirati? Slušao sam ko spužva i sad, recimo kad se desi neka situacija, onda se prisjećam, aha, ona je rekla tako, je bila neka krizna situacija? Krizna situacija, da, to su vjerojatno mogli se vidjeti na blogu, to je bila, naslovio sam to, prva krv. Dobro. Prva krv kad je mala prvi put pala i povrijedila se. Ko je bio s njom? Koliko god sam s njom, non stop, ona sad kad puže ili pokušava nekud plaziti po ormarima, cijelo vrijeme sam negdje iza nje da je uhvatim i to je bio takav trenutak, balon je puknuo i ona je uzela komadić da ga stavi u usta, ja sam to naravno uzeo iz usta da, rekao balon nije finić, vapi su bolji, stavio sam balon gore na ormar, kad sam ja pogledao gore na ormar, ona je nekako zahačila se za ormar, pala dole, sad ne znam kako je udarila, ali uglavnom povrijedila je zub i krv je potekla. Ali naravno ja to nisam znao kada je povrijeđena. Samo su bilo sa puno usta krvi, jel? Ja nju uhvatim, ono prvo pogledam glava, da li ima kako posekota, nema ništa, rekao super, ali ona se dere, rekao smirit će se, ne? Ali onda kad je otvorila usta, to je potekla krv. Joj, panika. Mama nije... A tako načitani, a sve znate, jel? Kako ste reagirali? Kako sam reagirao? Pa prvo kad mi je bilo, hitna, broj hitne, koji je hitna, mama, di je mama, ona sam... Znali ste svoju mamu ili suprugu? Ne, znao sam suprugu, ali prije nego sam uopće suprugu išao nazvati, sjetio sam se da u spavačoj sobi imamo one Dentinog skapi. Dobro, to ja se ne sjećam. Dentinog skapi imaju lidokain u sebi. To je već puno izraza. Lidokain služi čemu? Pa malo da omami, kad zubići izlaze, ona se to malo premažu zubići pa da toliko ne boli. I ona to voli sisati. Stavimo na onaj štapić s kojim se inače čiste uši, pa stavimo malo gore i onda ona to fino uhvati, ko da ima cigaretu, onako stoji, ona to cucla. Čekajte, dijete vam nije ovisnik, nije? Za sad nije, ali rekao pošto se ona derala, išla je krv, te nisam mogao znači što se je povredila, ajde da baš damo malo lidokaina pa da se ona smiri, skulira. I ja sam vidio da je to upalo, ona je to fino pocucala, primirila se, onda sam uspio malo pogledati, vidio sam da je sa donja dva zubića, izgleda kak je udarila, se je gore malo prigrizla. I to je bilo to. Ali u tom trenutku kad je ona pala, kad sam vidio krv, srce je stalo. Dobro da i vi niste pali.